Намаз 63. Саид бин Абу Ваққас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Ким азан ұққанда: Ва анна ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, разиту биллахи раббан, ва би Мухаммадин расулан, ва бил ислами динан деп айтса, күнөөсү кечирилет. Саид бин Абу Ваққас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Ким азан ұққанда: Ва анна ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, разиту биллахи раббан, ва би Мухаммадин расулан, ва бил ислами динан деп айтса, күнөөсү кечирилет. Котормосу: Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси экенине күбөлүк берем. Алланын тарбиялоочу экенине, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын элчи экенине, исламдын дин экенине ыраазымын. Муслим.